नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आयज सावन चालीक लायले संकल्प सप्तक. देशभरातल्या 500 आकांक्षी तालुको गट पावण्यार कार्यावळी. देशभरातले 2 लाखांवर पंचायत आणि गट पावण्यावेले प्रतिनिधी वांटेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची छत्तीसगडाक भेट. परिवर्तन महासंकल्प रॅलीत वांटेकार. छत्तीसगडात परिवर्तन निश्चित. तुमची सपना हो म्हजो संकल्प. प्रधानमंत्र्यांचे उत्तर. देशभर चल्ल्या स्वच्छता पंधरस. 1 ऑक्टोबराक दरेकल्यान सरभोंवतणच्या वाठारात नितळसाणीक सकाळी 10 वरांसावन 1 वर करचे श्रमदान. सरकाराचो उलो. कॅनडात भारतीय राजनीतीक सुरक्षीत नात. तांकां पिट्टात. हिंसा पातळावंक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो विस्तार जावंक जायना. विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर अमेरिकेत उलयले. नैऋत्य मान्सून फाटी सरता तसो गोंयांत पावसाक नेट. गोंयभर झाडां पालसाण विजेच्या खांब्यांची पडझड. आयज दाट उटंगराची लाल शिटकावणी. फाल्यां हवामान खात्यान दिल्या केसरी शिटकावणी. आणि चीनाच्या हांगहाव शारात आशियाई खेळा सर्तींनी भारताचो पदकांचो आंकडो पावलो 36चेर. 10 भांगरा पदकां. टेनिस आनी स्क्वॉशात भारतान जोडली भांगरा पदकां. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सावन संकल्प सप्तक चालीक लायले. देशभरातल्या 329 आकांक्षी जिल्ह्यातल्या 500 आकांक्षी तालुका गटांच्या पावण्यार ह्यो कार्यावळी जातल्यो. नवी दिल्लीत भारत मंडपमात आयज जाल्ले कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी संकल्प सप्तका विशीं प्रदर्शनाचे उक्तावण केले. खेरीज चॅम्पियन्स ऑफ चेंज हे पोर्टल चालीक लायले. देशभरातल्या पंचायत आणि तालुको गट पावण्यावेले 3000 प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी या कार्यावळीत वांटेकार जाल्यात. खेरीज देशभरातले 2 लाख पंचायत आणि गट पावण्यावेले प्रतिनिधी या कार्यावळीत व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान जोडल्यात. 3 ते 9 ऑक्टोबर मेरेन हे संकल्प सप्तक चलतले. 6 दीस संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, शेतकी, शिक्षण, समृद्धी अशा संकल्पनांचेर कार्यावळी जातल्यो. आकांक्षी जिल्ह्यांची कार्यावळ जशी यशस्वी जाल्या तशी आकांक्षी गटाची कार्यावळ यशस्वी जातली अशें प्रधानमंत्री ह्या वेळार उलयले. अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गांव की चिंता करने वाले लोग हैं. आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं. उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं. और इसी 1 महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे. यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए. जिस भारत मंडपम में इसी 1 महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं. मेरे लिए गर्व की बात है. मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है.
सरकार सर्वस्पर्शी सर्वांगीण आणि सर्व हितकारी उदरगत करता 2047 विकसित भारत करपाक ग्रामपंचायतींची मोठी भूमिका आसा। हे खातीर 100 गांव वेचून काडात, मिशन मोडाचेर वावरात, जनभागीदारीचेर लक्ष दियात, संसाधनांचो सर्वोत्तम उपेग करात आणि उदरगत तळागाळा मेरेन पावयात असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज छत्तीसगडाक भेट दिली। प्रधानमंत्री विलासपुरात परिवर्तन महासंकल्प रॅलीत वांटेकार जाले। बायला आरक्षण विधेयका खातीर प्रधानमंत्र्यांक बायलांनी मोठ्या उत्साहात येवकार दिलो। छत्तीसगडात परिवर्तन निश्चित आसा हाचो उद्घोष ह्या उत्साहा वयल्यान दिसता। छत्तीसगडातल्या लोकांची सपना हो आता नरेंद्र मोदीचो संकल्प अशें उतर प्रधानमंत्र्यांनी महासंकल्प रॅलीत दिले। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। 15 सप्टेंबर सावन देशभर स्वच्छता पंधरस चल्ल्या। फाल्यां 1 ऑक्टोबराक दरेकल्यान आपल्या सरभोंवतणच्या वाठारात नितळसाणीक सकाळी 10 वरां सावन 1 वर श्रमदान करचे असो उलो सरकारान मारला। 1 ऑक्टोबराक शारी आणि गांवगिऱ्या वाठारांनी मिळून आता मेरेन देशभरात 6,40,000 कार्यावळी घडोवन हाडपाचे नियोजन आणि नोंद जाल्या। हो आंकडो वाडपाची शक्यताय केंद्रीय शारी उदरगत आणि घर बांदावळ मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उक्तायल्या। 1 ऑक्टोबराक देशभरात जनभागीदारीची 1 वरा खातीर स्वच्छता कार्यावळ जातली अशें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगला। देशभरात लागीं 6,40,000 कार्यावळी जातल्यो आणि हो आंकडो वाडूं येता अशी आस्त मंत्री पुरी हांणी उक्तायली। फिल्म कलाकार आणि धर्मीक गुरूंनी सोशल मिडियाचेर दिल्ल्या संदेशाक लागून जनभागीदारीचेर नदरेन सकारात्मक परिणाम जाला अशें मंत्री पुरी हांणी म्हळां। एक सरकार की योजना एक जन आंदोलन बन गई है। 1 तारीख को जो 1 घंटे का कार्यक्रम होगा 10 बजे से लेके, इसमें हमारे रूरल और अर्बन क्षेत्र को मिलाएं तो 6,40,000 कार्यक्रम की सूचना हमारे पास ऑलरेडी है। 1 ऑक्टोबराक कसलीच रॅली जावची ना। देशभरातल्या जनभागीदारीन लोकांमदी नितळसाणी विशीं जागृताय करतले अशें मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगले। ये जो स्वच्छता के लिए श्रमदान होगा 1 घंटे के लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस विल फर्मली इंट्रेंच द मैसेज कि ये अब जन आंदोलन है। ऑलरेडी है, बट ये वी आर टेकिंग दिस नाउ टू अ न्यू लेवल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन। ODF म्हळ्यार उगड्यार शौच मुक्त भारत जावपा विशीं 15 ऑगस्ट 2014 प्रधानमंत्र्यांनी सांगिल्ले। आयज 9 वर्सां उपरांत शार आणि गांवगिऱ्या वाठारांनी लागीं 11 कोटी शौचालयां बांदल्यात अशी माहिती मंत्री पुरी हांणी दिली। By 2 October 2019, all states had become open defecation free except one state. That was the state in 2019. Today, even that state is open defecation free. It is entirely possible that area declares open defecation free on the basis of third party verification.
और 6-8 महीने अगर वो ध्यान ना दें, दे कुड लूज द स्टेटस. सो yes, I think by and large most areas are open defecation free. स्वच्छ भारत मिशनाक 9 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान 15 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन स्वच्छता 15 स्वच्छता ही सेवा 2023 आयोजन जाता. या 15सात पोन्न्या इमारतींची दुरुस्ती, घाटांची नितळसाण, वणटीक रंग मारपासारखी कामां चल्ल्यात. 15 सप्टेंबर सावन सुरू जाल्ले स्वच्छता ही सेवा अभियानात आता मेरेन 5 कोटी परस चड लोकांनी वांटो घेतला अशी माहिती मेळटा. लोकसभा आणि विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण लागू करपी बायला आरक्षण विधेयक अधिनियम आता कायदो जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि संसदेच्या दोनूय सभागृहांनी मान्य जाल्ल्या या विधेयकाक शिक्को मारून मान्यताय दिल्या उपरांत सरकारान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केली. नवी जनगणना आणि उपरांत मतदारसंघांची फेररचणूक जाल्या उपरांत हे आरक्षण बायलांक लागू जातले. सरकारान या विधेयकाक नारी शक्ती वंदन विधेयक म्हण नाव दिला. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह आयज गुजरातात अहमदाबादाचे भेटेर आसात. गांधीनगरात त्रागड लोकसभा मतदारसंघात आयज तांणी वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो. 1600 कोटी रुपया खर्चाचे प्रकल्प तांणी चालीक लायले आणि बुनियादी फातर बसयले. केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार समाजातल्या दरेक घटकाच्या उदरगती खातीर कटिबद्ध आसा अशें मंत्री शाह हांणी ह्या वेळार उलयले. आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, फिर पीएससी सीएससी को मजबूत करना, वेलनेस सेंटर को बनाना, योगा के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना, फिट इंडिया के माध्यम से जीवन को स्वस्थ बनाना और लगभग मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सीटों को 2.5 गुना कर डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और मेडिकल कॉलेजों की संख्या देश में 70 साल में जितनी थी इतनी संख्या 5 साल में दूसरी नरेंद्र मोदी सरकार ने जोड़ी है और इसके साथ ये 7 नाई पर बने. कुल मिलाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस सरकार ने लिया है और इसके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की. मुझे पूरा भरोसा है कि अमृतकाल की शुरुआत के इस समय में कुछ ही सालों में 7 नाई पर अपने ही भवन में काम करते हो जाएंगे और इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे. कॅनडात भारतीय राजनीतीक सुरक्षीत नात. तांकां एकसारखे पिट्टात. हिंसेक चिथावणी दिवंक वा हिंसा पातळावंक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो विस्तार जावंक जायना अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी म्हळां. ते सध्या अमेरिकेचे भेटेर आसात. अमेरिकेचे विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन हांचे बरोबर तांची बसका जाली. हे बसकेत कॅनडाचो विशय आयलो. Crime from India mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating space there. So a lot of our tensions with Canada, which well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates. In Canada? In Canada. They are publicly intimidated. And that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. 5 दिसांच्या अमेरिके भेटेच्या निमाण्या दिसा विदेश मंत्री जयशंकर वॉशिंग्टन डीसीत विश्व संस्कृती महोत्सवात वांटेकार जाले. आर्ट ऑफ लिव्हिंग हे संस्थेन हो 3 दिसांचो महोत्सव घडोवन हाडला. हवामान बदला सारकिले प्रश्न आयज वैश्वीक पावण्यार खर जायत आसात. अशा परिस्थितीत उपाय काडपाक संवसारीक पावण्यार सगळ्यांचे एकठांय यत्न जाय आणि हेच खातीर भारतान G20 परिशदेत एक धर्तरी एक घराबो एक फुडार हे संकल्पनेक धरून फुडारपण केला अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगले. The big challenges of the day, be they climate change, economic progress, or societal well-being, cannot be effectively addressed in isolation.
bringing the world together has become even more important. It is with this approach that India took up the responsibility of the G20 presidency. And our theme, One Earth, One Family, and One Future, is represented so well today before us culturally. I am proud to say that we in India lived up to our responsibility, and as a result, we have managed to instill new energy in sustainable development, in green growth, and in digital delivery. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals, and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? हाँ. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोय कायदो सेवा प्राधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठाच्या जोडपालवान नालसाची स्वच्छता ही सेवा 2023 कार्यावळ पर्वरे उच्च न्यायालयाच्या संकुलात जाली. ज्येष्ठ ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीज हांणी बीजभाषण केलें. कोयराविल्याच्या समस्येचेर उलयतना कोयर कमीत कमी तयार जावचो हे दिशेन यत्न करपाची गरज तांणी उक्तायली. प्लास्टिकाचो वापर वाडटा. उच्च न्यायालयूय ह्या समस्येची दखल घेवन कोयराविल्याचे उपाय सरकार आणि थळाव्या संस्था कडच्यान चालीक लावन घेता हाचो ॲडव्होकेट नॉर्मा हिणें उल्लेख केलो. If there is a mixed waste dump, it may be a fraction, it can be corrected, it will be improved. Children are being taught about it in the schools. I'm sure one day this will improve. Second thing, in all village panchayats we now have what is called material recovery facilities. Places where non-biodegradable waste can be brought to the site, maintained and kept there until they can be picked up and disposed of in an environmentally sound manner. Third, we have two massive waste disposal plants, waste processing and disposal plants set up in the state. One is in Saligaon, catering to 4 talukas of North Goa. नैऋत्य मान्सून फाटी सरता तसो गोंयांत 3 दीस जाले उटंगरान नेट धरला. राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां, पालसणां, विजेचे खांबे कोसळपाच्यो खबरो आसात. लोकजीण विस्कळीत जाल्या. वेळेन आयच्या दिसा गोंयांत दाट उटंगराची लाल शिटकावणी जारी केल्या. गडगड आनी जोगला मारून दाट पावस पडटलो. वारे मारून दर्या उफेतलो. ताका लागून नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. उदेंत्या आनी मध्य अरबी दर्यांत आनी दक्षिणी कोकणांत उण्या दाबाचो पट्टो खर जावंक लागिल्ल्यान ही उटंगराची परिस्थिती खर जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान भाजपा 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन सामाजीक सेवा पंद्रस मनयता.
ह्या उपक्रमासकल भाजपान अवयव दान जागृती मोहीम हातात घेतल्या. गोयचे पोलीस महासंचालक जसपाल सिंग आणि पोलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग तसेच उत्तर गोयचे पोलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांणी पोलीस मुख्यालयात अवयव दानाचो सोपूत घेतलो. भाजपाच्या वैजकी फाट्याचे निमंत्रक डॉक्टर शेखर साळकार ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल आणि कांग्रेस इसी प्रकार के वक्तव्य करते हैं कि बॉब कट वाली महिलाएं आ जाएंगी, लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं आ जाएंगी. उनके चक्कर में, उनके समर्थन को प्राप्त करने के चक्कर में आपने कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिलाया. और आज जब महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है तो किस प्रकार से उनको भ्रमित किया जाए, और इसमें भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चिदंबरम जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है. मडगावा होली स्पिरिट मैदानाचेर संवसारीक रेबीज दिसा निमतान जागृताय रॅली घडोवन हाडली. गोय सरकार, जनावरां सांबाळ खातें, मिशन रेबीज आणि मडगावच्या रोटरी क्लबान मेळून रेबीज मुक्त गोंया खातीर सुण्यांच्या वाशिनीकरणाविशीं जागृतीची मोहीम घडोवन हाडली. ह्या रॅलीत होली स्पिरिट शाळेचे 300 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. थळावे आमदार दिगंबर कामत आणि विजय सरदेसाय ह्या रॅलीत वांटेकार जाल्ले. Rabies was considered as most fearful disease. We remember that during those days, as the collector was saying, 7 injections were to be taken in the stomach. Those days are also gone. Now you restrict to 3 or 4 injections in the hand. And now they say, as Dr. Murugan says, that since 2018, there are no casualties of rabies, which is a good thing. But you have to maintain it. And that is why they are doing this campaign continuously to see that pets, dogs are all vaccinated for rabies. If that is done, then things will be more better. We will be able to maintain the record. Animal husbandry, she also says that they are doing lots of works in this field. I must thank Dr. Murugan and his team, Rabies Mission, and also the Director of Animal Husbandry for having taken up this work of creating awareness among the students and the general public. मिशन रेबीज म्हणल्यार म्हाका दिसता एक सक्सेसफूल सरकाराचो प्रोग्राम. आमच्या वेळार आमी डॉक्टर मुरुगनाक हाडून तेन्ना आमी 12,000 कुत्रे वॅक्सिनेट केले, स्टरिलायज केले. इज अ डिफरंट टॉपीक, बट बेसीक भंय कितें आसता की रेबीज जर जाली कोण मनशाक जाल्यार ताचें मरण अशें सामकें पद्दतीन जाता. म्हळ्यार इट्स अ वर्स दॅन इट्स टायप ऑफ थिंग. सो तें जावचें न्ही. हाचे खातीर सगळ्यांनी एक जावन रेबीज आडावपा खातीर एफर्ट करूंक जाय. एक बरें म्हणल्यार कितें की एक प्रोफेशनल NGO, WVS, Mission Rabies being a part of it. The government is employed. Government has not interfered in their work, and therefore they are doing well. In spite of doing away with the rabies, they are still continuing with this vaccination. That is a thing which we have to applaud, because rabies मुक्त जालें म्हळ्यार आनी रेबीज जावची ना अशें न्ही तें. रेबीज मुक्त बी हो स्टेटमेंट बरें दिसता आयकून. काँग्रेस मुक्त बी म्हण आमी उलयताले, तशें जायना ती मुक्त. सो रेबीज मुक्त जावप पुढून भायल्यान येवप, विच आर एंडेमिक स्टेट्स एज दी से, or this always remains a fear. स्वच्छता ही सेवा कार्यावळी अंतर्गत राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स म्हळ्यार NCCन दिल्लीत वेस्ट वंडर आणि वेस्ट वेल्थ प्रदर्शनाचे आयोजन केले. ह्या प्रदर्शनात दिल्ली संचालनालयाच्या कॅडेटांनी तयार केलेल्या वेगवेगळ्या उत्पादनांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या कॅडेट्सांनी कोयराक अद्भुत अशा रूपात रूपांतरित केले. ये एक प्रदर्शनी जो DG NCC की तरफ से लगाया गया है, पूरे देश में लगाया गया है, ये है वेस्ट टू वंडर और वेस्ट टू वेल्थ. वेस्ट टू वंडर बेसिकली जो यूजिंग वेस्ट मटेरियल वॉट एवर वी कैन यूज़ इन आवर ओन होम, गिफ्ट एज फ्रेंड्स एंड ऑल. लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था कि अपने जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होने वाले हैं, एक फीलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, उसको दे कैन यूज़ एज अ स्टार्टअप एंड क्रिएट थिंग्स, फाइनली इन द एंड मेकिंग मनी. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव.
उन्हीं वीरों के है ये हाथों की चिट्ठी, इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। इतने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणगे, ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ, माटी माझे पंजणिया हीरा जे में दमके, याला ठेव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती। मिट्टी चले लम्हे बोळे हिरे वांग चमकदे, हिन्नाडिन मण्णिल विळयिक्कू निन स्वप्न दिनंगळ, ഈ ദൈവപാൽ വീരാർ ഹാത്തോൾ സീതി, ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర, ఈ మాటిర కమోకి స్మృతి ఈ రాజనీతి, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। चीनाच्या हांगहाव शहरात चालू आशिल्ल्या आशियाई खेळा सर्तींनी भारताचो पदकांचो आंकडो वाडून 36 पावला। तातूंत 10 भांगरा पदकां, 13 रुपया आणि 13 कांशा पदकांचो आस्पाव आसा। आयज मिश्र टेनिस दुहेरी गटात भारताचे रोहन बोपण्णा आणि ऋतुजा भोसले हांचे जोडयेन लिएंग आणि सुंग हाव ह्या चीनी तायपे जोडयेक हारोवन भांगरा पदक जोडले, जाल्यार स्क्वॉशात भारतान पाकिस्तानाक हारोवन भांगरा पदक जोडले। नेमबाजीत 10 मीटर एअर पिस्टल मिश्र पंगड गटात सरबजोत सिंग आणि दिव्या थडिगोल हांचे जोडयेन भारताच्या पदरात रुपया पदकाची भर घाली। हे सर्तीत भारत हे कामगिरीचेर 5व्या सुवातेर पावला। आयसीसी एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संवसारीक वस्तादपण सर्तीक सुरवात जावचे आदी सरावाचे खेळ सुरू जाल्यात। आयज आसामांतल्या गुवाहाटीत भारत आणि इंग्लंडा मजगती सरावाचो खेळ जावपाचो आशिल्लो। भारतान कुरुबावलो जिखून आदी फलंदाजी घेतिल्ली, मात पावसान आडमेळी हाडिल्ल्यान खेळ रद्द जालो। हे सर्तीत भारत आपलो पयलो खेळ ऑस्ट्रेलिया आड 8 ऑक्टोबराक खेळटलो। गोंयांत सेगीत 6 दीस कोविडान 0 दुयेंतींची नोंद केल्या उपरांत फाटल्या 3 दिसांत परत दुयेंती मेळपाक लागल्यात। भलायकी खात्यान जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत आनीक एक नव्या दुयेंतीची नोंद जाली। ताका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 6 चेर पावला। सप्तकभर दुयेंतींचो आंकडो 0 चेर उरता आसत जाल्यार फेरनिया घेतले अशें भलायकी अधिकाऱ्यांनी सांगलां। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.6°C इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सावन चालीक लायले संकल्प सप्तक। देशभरातल्या 500 आकांक्षी तालुको गट पावण्यार कार्यावळी। देशभरातले 2 लाखां वयर पंचायत आणि गट पावण्या वयले प्रतिनिधी वांटेकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची छत्तीसगडाक भेट। परिवर्तन महासंकल्प रॅलीत वांटेकार। छत्तीसगडात परिवर्तन निश्चित, तुमची सपना हो म्हजो संकल्प, प्रधानमंत्र्यांचे उतर। देशभर चल्ल्या स्वच्छता पंदरस। 1 ऑक्टोबराक दर एकल्यान सरभोंवतणच्या वाठारांत नितळसाणीक सकाळी 10 वरां सावन 1 वर करचे श्रमदान, सरकाराचो उलो। कॅनडात भारतीय राजनितीक सुरक्षीत नात, तांकां पिट्टात। हिंसा पातळावंक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो विस्तार जावंक जायना। विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर अमेरिकेत उलयले। नैऋत्य मान्सून फाटीं सरता तसो गोंयांत पावसाक नेट। गोंयभर झाडां, पालसणां
विजेच्या खांब्यांची पडझड, आयज दाट उटंगराची लाल शिटकावणी, फाल्यां हवामान खात्यान दिल्या केसरी शिटकावणी. आणि चीनाच्या हांगहाव शारात आशियाई खेळा सर्तींनी भारताचो पदकांचो आंकडो पावलो 36चेर. 10 भांगरा पदकां, टेनिस आनी स्क्वॉशात भारतान जोडली भांगरा पदकां. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.